Šesta vidovdanska trka iz bloka održana je u Prijedoru, a okupila je preko 430 učesnika iz ovog i okolnih gradova. Istrčali su stazu dugu 14 km od trga Majora Zorana Karlice do manastira Klisina. Brojni rekreativci, sportisti i građani svojim učešćem pokazali su da humanost i zajedništvo mogu ići ruku pod ruku sa sportom. Tu je moja supruga i naših troje djece. Podržavamo već ovo godinama. Svake godine smo, eto da kažem, u ponekom većem broju. Lijep jedan doživljaj. Jeste da je sunce sve, ali stvarno istrčati gore do manastira i onda tu odmor je stvarno nešto neopisivo. Organizatori su istakli zadovoljstvo velikim odzivom učesnika i podrškom građana, koji kroz sport promovišu solidarnost, zajedništvo i brigu za porodice kojima je pomoć najpotrebnija. Cilj trke je sakupljanje novčane pomoći za višečlane srpske porodice koje se nalaze na teritoriji Prijedora i Republike Srpske. Prikupljeno je oko 20.000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva od kotizacija, donacija i sponzorstva biće usmjerena u fond humanitarne organizacije Srbi za Srbe za pomoć višečlanim porodicama. Od velikog je značaja. Prvo, kada vidimo podatak da se veći broj ljudi odaziva, znači da smo probudili tu neku humanost u ljudima, a druga stvar je taj zdrav duh, zdrava aktivnost koja nam je također bitna. Učesnici su istakli da je poseban osjećaj biti dio vidovdanske trke iz bloka, jer svaki pređeni kilometar predstavlja doprinos onima kojima je pomoć najpotrebnija.